Oras. Paimadasita bani acara pertongguata nasongon susunan acara ta ipatugahan nami tata ibadah ta pertongguan rumah tangga sektor 2 opat pakon onom model ni liturgita ibuat hubani model B halani adongdo responsoria bani ibadah tahun ase homina min ibadah tahun usul nami ase sahalak ma nama buka mikrofon nih aima inang Devita Purba nama ngidangi bani bornginon nama mbawaban ambilan Bapak Pendeta Ewin Simarmata Sibuan agenda inang Situa Sophia si Hombing Sibuan Doding Bapak Situa Agus Jupenli Purba, Sibuan Doa Safaat, Bapak Situa Eben Munte. Jadi nasongan pokok-pokok doa, nalahosiol sipaduga nalahosiol sipaduga honota, ase patuga mama bani Bapak Situa Eben Munte. Terima kasih. Ya, mungkin perlu sektor 2 marah perlu nih. Bekam kita sektor. Ya, terima kasih. Na perlu si Bupanon Bani Tonggo Aima Inang Mina Boru Purba. Inang apa? Hah? Lesmina Purba. Lesmina Purba. Iya. Mama nih Situ Jaya. Asep Poda sehat. Ay mana perlu be di sektor 2 dopai inang Situ Abina Pakon keluarga Asuman nami Sumata ase sehat-sehat toma Parisman Turnip. Mahua keluarga Risman ay. Domai Jakarta usai si dia malah suhur tonggok kita sehat-sehat. Ano pulang kampung. Ay mang bani sektor 2. Moy. Ngodong mo pinalegan ng bata tabay ita. Yang ulang dong be sektor opat nih nur nami masih patugah kita nih anggota sektor opat anggudong nalapedas benami informasi mungkin secara umum anggota sektor opat sehat do jadi pokok doa mungkin secara umum mak situ kesehatan perekonomian lagi nyombah amin nur nami atau dong banita sektor opat komana siol padaskon ibarat pan orang. Yang ulang dong tersukam ketua sektor 6. Ya, terima kasih. Bani hita pima sektor 6 halain lapi dong bas das kuban nami dong topik-topik doa boy ipat juga izon huma tene. Tapi na perlu be secara umum malobe huma. Terus nabi rekut ni bani nyombah ni kuriatan nalau mana sihot tene persiapan nalau ujian sedia sebagai malam perenungan sampai nalau mana sihon. Tek dongpe boy tambay hasumata. Ulang naik malobe. Ya, untuk semua bani super agenda. Tuma Ya. seraham mage Maksudnya? Ya. Oh, acara. Ya. acara nih. Iya, tata ibadahnya. Iya.
Pukahitama pertongguata iberahanami panorang saat teduh. Amin. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa ton dinapasing, Sito palangit pakon tanoon. Amin. Terima kasih do hatahonanku bamu ale Jehovah, humbani gok ni uhurhu, doding konanku doham ilobeni para di ilobeni Parnagori atas. Manrogop doahu dopaku mamu napasingin. Pujion kudo goranmu halani idop di uhurmu. Apa hasitonganmu? Ai ipabagal hamdo goran-goranmu. Apa baga-bagahmu mengatasi aganu. Sanggah dilo-dilo ahu, ibalosi hamdo ahu, itambahi hamdo gogoh bani tonduihu. Sai hama pujion ni ganup raja-raja ni tanoon ale Jehovah anggo iboge sidea ma hatani pamanganmu. Merdalan peau itongah-tongah ni hasosakan hamdo napaguluh kon ahu. Iolat kon hamdo tanganmu dopak gila ni musuhku anjah ipalua hamdo ahu marhite tanganmu siamun. Jehovah do napasalosehon baku ham Jehovah rosi sadokah ni do idop ni hurmu. Ulang ma tadikon ham jadi-jadian di tanganmu. Martonggo mahita, ham Tuhan Yesus Kristus, Raja si Parmonang, nadop manaluhon kuasa ni sibolis, apa hamatean, pujian nami dogoranmu, halani bagal ni idop ni uhurmu, benami, inma marhite na tetap ham sir-sir, patupuhon hanami naloja apa boratan halani dosa nami say holong ma atemu mangida hanami say roh maham hubani hupulan nami on mangajamkon idop apa holong ni atemu do hanami roh hulobemu jalo ajaha paluaham mahanami asesitong hanami margoluh na baru laho mamuji pakon pasangapkon ham marhite Yesus Kristus Tuhan nami balosi hamma hanami. Amin. Puji ita Tuhan ta marhite haleluya nomor 302 bait sada pakon bait tolu. Puji ita nyai batata, puji ita anakku, puji ita keton duini sitoru sadadoi. Haleluya, haleluya, sitoru sadadoi. Haleluya, isambako napor saya rubamu. Bai adia akan bori idoni Haleluya, haleluya.
si basaon tek ni ambilan minggu. Tangar hitama hata ni naibata natar surat bani lahoan ni apostel 9 ayat sada bas ni ayat 6. Hamu bahon ni uhur ni si Saulus. Ia si Saulus saitong ope yondam kon ondam apa parmunuhan dopak susian ni Tuhan in lahoma ia hubani situa ni malim. Ipindo ma hubani surat. Sibuanon ni huda Markus. Bani parguruan na ijay ay ase anggo adong jupasi sirikon agama ay dalahi atap naboru pe boy sakuton ni anjaha buanon ni ay hu Jerusalem. Tapi sanggah itongah dalan ia mendohori huta Damaskus sopong ma marsinal sal sondang hun langit inggot hubani. Gabe topas ma ia hutano. Anjaha iboge masa dasora namar sahab hubani Saul mase perdakdakonmu ahu jadi nini ma ise doham Tuhan roh balos Yesus doahu na pinardakdak min tapi jongjong maho masuki mahutain ijai pe patugahon bam sibahenonmu martua doh nama nengar hata ninay bata anjaha nama ribaskosi. Amin. Mandoding kita membani haleluya nomor 352 bait sada pakon bait 2. Kristus au hape pardosana doyu tapi bukan jana borsaya bani kokoni takon kuasani ai parorot tontong goluku das mai parujungani marite hidup umuri orsaya tomon jana gogoni hatani pasona tapi upoto jana posaya bani kokoni pakon kuasani ai pakoran tontong goluku dasmai parujungani. Ya, sagahitai bagas tonggo. Halongangan do togorali Tuhan pembahenanmu bani guluh nami. Ya bukan nami do alani holong niatem. Roh kam menjupakon hanan. Menjupakon simalungun. Gabi tandai simalungun ditandai hanami ma hidup di uhurmu. Gabi jupa mahamu bahon bani guluh nami. Guluh na bagas hagulapan. Gabi guluh na bagas haliharon haladi sondang haliharon na humpamu.
Kaido topik mingguan nabi. Berjumpa pakonham. Adong perubahan. Janah. Hamu bahonai. Tetap kanami politik marsijoloman kubam. Hamdo persuhutan. Pangusandean. Perlingutan nabi. Badina bandala di kuluhon. Terima kasih ma Tuhan. Tuhan Tuhan nabi siholan bani hatamuin. Ase sisebu bani bornginon. Jalon nami mah. Ajari hanay maritin itonduimu. Mangauhon makagulukon hatamuin. Ay mahataridahan di nadop. Yauho kanami pakokopon muin. Yauho kanami panohuon muhuban nami. Gabihan nami pe go ibagas malas yuhur. Ibagas hariapon mendalani guluhon ibagas Kristus Yesus. Amin. Ya, ambilata si basao dari minggu gereja umbani pesalmen 37 34 40. Au pambasahon ayat 34. Anggiku mak Jeva ayat 35 naisat terus kita nih. Ukahita mak. Ajam kun majahuba anjaramot kundalandi. Jadi patumbilon ni maho manian tanoin. Anjaha idahonuma perbuis ni halak perjahat. Onggado huidah sada halak perjahat natar lobi. Napodas barbagal songon hayu ares. Dop mamotas au use hape seng dongbe. Hupindahi hape seng dapot be. Sai pardiatema habujuron anjaha horjahon ma napitor. Sai hadameondo dopni bani halak sisonai. Tapi buis kononi do hagadup halak si pangose. Anja siap kononi do ginop perni halak perjahat. Tapi humbani Jahoba do haluahon ni halak parpitor. Ia do perlingodan nisidea sanggah hasosakan. Jahoba do si pangrupi pakon na peluak konsidia. Ia do na peluak konsidia humbani tangan ni halak perjahat. Ipabasah do si dia. Halani merlingot si dia bani. Ay madas. Ya, kita gadup na hinargani Tuhan. Bikat hita humbani topik mingguan. Padugu hita holibani goran minggu. TM pokon GM. Topik minggu goran minggu. Perjumpaan pokon Tuhan Yesus nama korhon hamubahon. Itu na berlobi bu imon kan si basauna itu nih. Si pajupah ko Yesus Saulus adong mahamubahon. Mangayak-ayak. Tapi si pasada si minit ini bata. Ya, sama Paulus. Badi Paskah puang-puang na hukuburan ay ibagas na marhoro tarilus sedia lam kumajuppa sidurani hurdi sedia ijuppa kon Tuhan gabi binar bau sebuh ini sedia. Jadi berarti ini perjumpaan ayu sih lebih takasma status puang-puang terangkat. Karena ini pada orang Ijia langsai lagi pakai kesak langi akui kesaksian di puang-puang.
Si Petrus saya bumbang do sopat. Cuma buho Tuhan ini di sedia. Aja do tongonai puang-puang. Jadi puang-puang ma adong mah mubahon soal status ijia. Nah tokon puang-puang langsai atap langbui gabe saksi. Ay besi malubun top di dang gorong acara adat. Lamar sahab adat ma tatapangkinan hundul. Itu Roma segala paniaran hukudi ma. Ini. Tapi ang kaduhudi da koma bani na meranggi sada horja marsahap puang-puang ambere masukan. Episode habajun doa itu deh. Iya, depai Thomas. Umbi Paskah lebih hita, ladi baru pehita marpesta Paskah. Bani habumbangan ni keragu-raguan ni, ya dong, golangku didah nahona pakwai ang pengona ini. Jupakon Tuhan iya, dong mahamubahan. Or saya muse. Asal gabi statement dia pengakuan niya, gabi pengakuan ni gereja sepanjang masa dua usia. Amdu Tuhan tongon anak ni dari bataha. Perjumpaan ni odoran. Kebenaran tu hari ada duka cita di distrik On, di Bekasi. Itu Malim dan Madik. Hasil sebutan nami odoran duka cita, odoran nisada inang, nama tegarama anak ni. Perjumpa pokon odoran di Tuhan. Merhiti perjumpaan ay ulang tangis kam inang. Ulang mengguluh. Artinya odoran duka, perjumpa pokon Yesus, kedukaan diganti menjadi sukacita. Tongon Tuhan do pangapuna tersuluh. Maria dan Marta di dalam duka. Masih sopat dosi dia maluar angguijon hinan ham Tuhan lang mati botok kay Lazarus. Roh Tuhan menjumpahkan. Masih kita piga-piga catatan. Perjumpaan song disebut di topik tayo tene makorhon hamubahon. Dop ni marmalas nyuhur Maria dan Marta. Ay puhudu si Lazarus. Perjumpaan on Indonesia ondon ngubah kita YouTube ibagas mingguon kesaksian ni Suproni. Penjara ya 6 tahun halani masuk Kristen. Kanon do na membakar-bakar gereja sedukah nion. Jadi roh Tuhan menjumpa konsi. Budi ingat sejarahnya itu tung di sada gereja matutung ganup anjap-anjap lang pala ganup matutung. HP di bagasan Japan-Japon adong Bibel. Lang matutung. Om may buat ni, ibasa ni. Kebenaran kan pada waktu itu dia lagi menyusun skripsi tentang perbandingan agama-agama. Buka bana Bibelon. Ijo maro Tuhan menjumpa kosi. Gabi evangelis na terkenal bata Indonesia. Jadi bahat OP memang. Anggo itu lima hita perjumpaan pakon Tuhan. Nah, nabui aplikasi honote bagas guluta. Masalah tantangan hidup pakon hita. Adong do.
Ya, dalam bersifat dugahan bedu itu dongdo. Tapi sada malas liur dong Tuhan persuhutan. Dikala kita bimbang ragu, jupak kon hita Tuhan ini. Suhut kon hita be Tuhan ini. Dia akan memberi solusi. Atene. Laku boto kebenaran hari-hari taduai ay bandai lubuk pakamai anggo pa dita bidi pasti boto doai haladi mantan kisaran sada inang rista burusi marmata pakon dua nyombah di kembar namanya sekaligus kan ya padahal anggo soal ekonomi tidak ada masalah rumah ni pe mando atene anak angkat ni halak Jorman halani onggado ia utusan ni ke KPS pemuda studi banding ke Jerman. Anggo YouTube dong doai halani dekat diri hubani orang tua ni besiriston pe omak ni bendahara resort kisaran. Ya, menopang keluarga na mah. Halani parmateni sonai mah borat ini mersahab bani orang tua. Jadi watawa mau bani hadi-hadi tak nama nanda. Buon hita hubani tuhata. Asyik tertopang orang tua. Lani beta bung dua do madukahi paima sonai ma situasi. Ya. Arti ini ibagas haria pun budu kita membuat situasi ini hasoman kubani tuhata kita menjupakkan Tuhan dan nyata ini 2 rina lewat mama berani mer Facebook bapak ai jadi mar mobil masih dia use haladi baru pe mar mobil di dia sekubali sonari mar mobil masih dia hu Jogja penjupakon anak pakon pahopu halani Jogja dong anak iya ai situasi ni keluarga ai lang na boto sona borap ni tene naligan kita bawa kepada Tuhan Indonesia bani ate 34 ajamkon ma Tuhan andalkan Tuhan sehita pe hubani ni ombata la kuliah andalkan Tuhan ya bang ya nang karena Tuhannya sumber kekuatan pesalmen tahun pesalmen di Daud on marisi hasaksien do on sekaligus dilo-dilo ya puri ini bayak pun bayaki anggo halani hajahatun do lang manontongin buis do huliai tapi halak nomor tenger di hurbani jauh bani ini dia dapatan ulih adong do ulih ni anggo jere biar mak kataun halak nomor tenger di hurbani jauh bajupahan gugu merdapot-dapot jadi kesaksian masih malas uhur anggo bani partongguata agi kebaktian di gereja penur nami dong ipa masuk sada acara hasaksian partongguat pega tidak cuma halani mungkin sadokan orang ngongga songon dalang barani opi hasola apa menyaksikan ulang bada bani kesombongan rohani dia itu nagati memang marsaksi ia gabi diri ini namanya nonjol lang kita bersaksi Tuhan yang kita puji dan puja pengalaman di guluta halani iya do halani pita halani hidup di hur itu
Asia jam pun man ini. Ada kedua, honong gambar buala pokoni hasada hasoman. Penditahan ini. Bapak, membur do hala perjahat itu nih. Na boto manak ko do kurja ini membur sehat kuma. Na ide kerajin marmingguan ninda satong. Ubalo semeriti suku-sukun. Jadi masuk mulang adil nih bata. Langi balos ini. Kambarani amak kata ulang adil nih bata. Iya, panorang tok kan panorang hidup niuhur do. Ulang pala simburu kita. Ulang pala simburu na bujur. Anggorap daputan udan na bujur pakon parjahat. Daputan matanya hari. Panorang hidup niuhur. Ang disebut panorang hidup niuhur, hubani halak na pitor na bujur tentong, itu ruskon hapitoran habujuron, bani halak na manghapkon geduk ia ada kesempatan untuk marhamu bahon, jupakan Tuhan. Yang bebas itu bani saranari ulang marah mangida si dia, ulang simburu, pakona degan, kita bawa dalam doa. Lebih hudingat usai sada teolog terkenal Dietrich Bonhoeffer, teolog Jerman. Nini sonon, alani bani zaman Hitler, dia marah. Marah bani kebijakan di Hitler. Mati 30 juta lah jauh dua ikan igas. Ya, saya tidak benci Hitler, saya benci kebijakannya. Itu bisa ada statement patut dicermati kita tene. Ya, hamula diperdusai duna warap kon itu hatta tene. Aide bagas 10 tahun. Jadi ajam pun Tuhan. Hati ngerkon iya, dalan nih. Mari kita jalani jalan Tuhan. Ala di gulu tok gulu di perdalanan dong. Namardalan do ganup na porsaya la maraya kasusuran. Abay namardalanon kita. Ulang menyimpang badi dalan ni Tuhan. Ay dunia tahun ni Daud ijon tene. Marlingot hubani. Iya. Enggak ada pengalaman berisada pertongguan di rumah. Jadi mitro merlituni ma jolmo nama di pertupuan iya masih merlituni niku. Apa lo mandarami pangusadean. Kebetulan ambilan izia tentang Yesus do pangusadean. Oh lah pangusande tena iya, madah nah mah. Nah, 2 tahun. Iya, bu, itu pangusande. Dia ada pangusande na sonayay. Gender. Tapi pangusande na sitong ay matuhata. Nalang marhamu bahonay. Simada guguh ay. Ang pangusande na tanah hondo. Tokin doasay. Jadi coba kita lebih cermati kita. Simalungun. Pai mapajupah pakon Tuhan. Jadi ongga nomor buaya pokoni sada evangelis mantan datu evangelis Luther Purba. Evangelis natar berita don EGKPS. Jadi ongga dorup hanay mangida ngisian taropat. Cerita ni makatahon iya anggo saparida. Gulap don ini. Ang godong pamani nasopong marujung. Siya, nebed siya duduay. Jadi satorap ondomba tahun 70-an iarak kon bi pomaaw martandang. Kuruman di sada porhanger.
Hala di burita ni nangon. Manggeol-geol ilang totang. Ipa pudom, iya, marfusur hukanan, husia lang totang. Das kanani hape dong madong idilo. Izia dong peho mahagula panay. Sadana marpamboto, datu maga ni ay datu. Dumi posak kontolur betapakon, goyang-goyang batapakon, ya. Ondo na buri ni nang taon, omo na hujan. Jadi yang go keluar gon bapon, langi boto yung manonoy hanami. Hanami pe unduk ma, ay lang inisiatifnya naman dilo ay. Mulak ma datuon. Tahun bahu bani bapon pakodi nangon. Pilang tahan mengidahami nang sonima gelisah kamlala. Kebenaran husiat terdopa terlokat terpusat. Rumah sakit maham dah. Tujuh pesiat terhitan itu. Kayak tongon mai nini porhanger tau. Ang pala huso buti jaida. Hai ma patari pajup ma. Langsung ke rumah sakit. Hudi da menangon domma dear hundul. Di atas puduman. Sehat kami nang. Wah mahlah syukur puji Tuhan nih. Ay maday na. Ayah aduh kira-kira naburitnya muagani dokter. Mela siahap din. Masih melahan petugas ko din. Ay maday perdita. So pati didahang pumadong idilo hasoman. Iutawon din. Lah kaya agak ni. Ay maday. Guk hape ni sasing perdita ni. Ay mana manggiuli botok ko na ay masalang terkusuraw ni. Jibahat, yuh. Hampir tulukong. Malah syukur. Maka luar ganupan ay teneh. Ay ma. Contoh hagulapan na ay. Langku atahon po nga ito naman dilo lang. Holong niya te. Ay sidong gatido ay sapari. Holong niya te nito tapi disodorkan. Na bertentangan humbani dalan itu kan. Ajam kun Tuhan dalani dalan ini. Tatangatur di Tuhan teneh. Dilo-dilo ni pemas muron. Onma. Ase na perpudi sebuton nami dong besadati Allah maktatahon. Guluh ni jolmaon ang guibut humbani warna. Warna tulumasam ni. Amay. Si birong may terjelaskan. Da gemburai matongay perjahat. Si lopak ay mana bujurai. Dong abu-abu. Abu-abu kenang jelas. Tuhan makarsuk kon jelas lang dong kompromi antara si botar si birong. Ulang abu-abu. Lang jelas. Marbinggu ningon lang koma. Gati sali-sali. Jadi Oma, anggo parpitorin basah doyan ini. Haladi ni batado perlingotan. Anggo si birok majelas pujaya merlingot. Abu-abu oma. Elang nomor 2 Tuhan pe boy do sono nonten. Jadi hubat tagal dari Tuhan memberi Tuhan ya. Dup ai Paskah. Ada perubahan. Anggo puang-puang anok kanay marhorlah kuburan, mulak kuburan, mibagas malas tiur, mas surak-surak, manaksiun Tuhan ini. Marhitiun ni pasca ada perubahan. Bani gulun hita. Kubayin bahasa Simalungun. Marhiti perpuhon ni Kristus, hita gabi puho, janah puho. Badi sektor sada, dulu 5 na dari tahun baik. Kekayaan bahasa Simalungun, intonasi berbeda, arti ini pasti berbeda. Puho jana puho, bangkit, semangat, mandala di guluh pohon. Ay masih
bani setiap pertemuan, pertonggoan di gereja kita berjumpa dengan penjumpa kopi sama Tuhan, alani kopi ton. Puji Tuhan udah memulai melandaikan. Bani na melayat hanamina udari hubekasi. Edo macipika-cipiki. Apa tersongkot? Ya udah melandai, nggak apa-apa nih. Tapi tolong kita prokes kan. Artinya andalkan Tuhan, ajamkan Tuhan, segala perkara ondeskun be Tuhan. Masih bari duding ta haleluya 160. Rapon Tuhan Yesusin pukah lawan. Itu hatari na mengajamkan Tuhan. Bani ganu pulahuan atene. GM goran minggu songondak danak. Orahan tontong. Setelah kuna percaya orahan bani tadah pertondiyo na mahatan ni bata. Dak-danak kan polos. Lang mareluki-lukurnya. Mari kita seperti anak-anak yang baru lahir ini bani 2 Petrus 2 itu nih. Goran ni minggu tak. Aima sifat rindah konota nadu pejumpa pokon Tuhan. Ya. Jadi setiap saat sesirdo Tuhan jumpa kon kita. Lang mangidapan orang. Ay bisa ada malas nyur. Jana marhitiun ni perpaluah di Tuhan atau perjumpaan di Tuhan kubata. Ketika koran kita Tuhan itu maha setia. Bani hitaon. Sarido bana. Bani guluta ahna perlu. Sangga belisah rohia. Sangga berduka rohia. Bani malas nyur perodoia. Kita tak mau. Oleh karena itu mari kita jawab kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan hubani. Ondona disebut kita naburon. Sanggau bertugas ikidelitan. 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Itulah perilaku orang yang mendapat pembaharuan dari Tuhan. Mari kita laksanakan 1 juta. Amin. Martonggo mahita. Makasih Bapak Tuhan. Pengalaman hidup. Pengalaman di perpesalmen. Na mengajam konham. Isaksihon ni doai. Gabi margugo iya. Ase hidup di hurmu di jalohan nami na matinai patuga-tugahon nami doai asidi na ligan mandeihon na matinai. Hidup pengalaman na dohor humamu. Amdo tongon siu sagah konon nami sejam konon nami bani guluhon. Bagi sidop pakono konon lebih 2 tahun. Corona. Pengaruh bahat. Tapi gerejamu tetap masuk kondamason hubamu. Jangan nabi biselaku siminikmu roh kanai majepah konham. Lani pasal ekonomi nejahadin persauran. Sipata adong duka lang tertohu. Padahal suka dan duka kami harus tetap bersama-sama. Terima kasih Ma. Belum memulai melandai. Janelek nabi tontong. Maha kuasa Tuhan. Kasi pudas malitun si kopitong. Asibui hanay marhujay hujon. Bui hanami marsitohuan. Alani situasi na 2 tahun dong naburita pelang tertohu.
dong na kemalangan pelang terohi. Bahat. Tapi yang duhur nami rodoh hamma no kusidia ai do na gabi malas duhur nami. Termulia maham Tuhan, asi abakan nami pe abakan warna nami warna jelas, lang abu-abu. Sirik konham maningon sitong-sitong do ibaga sabujuron na humbam. Lang simburan ay magidah perjatin lagi pe momburu. Daud makatahon lang manontongin. Songon hayu waris barbagal lupus aulang izin. Tapi namar habujuran ilo beli mugok dame jana langgeng do. Ada mionai mardalani bagas guluhon. Termulia maham Tuhan. Tontong do elekon hanami gok ibagas keterbatasan. Asit tondimu mengajari membubai hanami. Tetap merdalan ibagas tatangaturmu. Asi atur guluh nami atur kam. Hamdo panukunan nabi. Hamma naman rajai uhur pakon pikiran nabi. Anggo ham namarian ban nami. Bui mahanami tontong. Mandalan kon rosuh di urumu. Jana hatam windo nagabe. Si joloman nami tontong. Pasupasuham. Hanamion haganut. Na barangkali adong na mengalami derita. Mungkin soal keterpurukan ekonomi. Konaligan. Tapi hamdusim ada kuasa. Beri mudah solusi yang terbaik. Alani hamdu ya jam kon hanabi. Ai dungkul gol itaurhon parkesal men. Ajam kon. Asia jam kon hanabi maham. Tong badi taduk lawan nabi. Ase cepahan malas nyur hanabi. Menjalani guluhon tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah menuntun yang memandu perjalanan kami. Langtar sosak kanami Tuhan. Terima kasih mabani hidup nyuhurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Doding Konhita, haleluya, nomor 115. Bait sada 2, 4, pakon 5. Dop kosiai masuki ita hubani doa syafaat.
Jesusin narama kokopo ampanige atani agoluhanmuno. Paunduk kita hurta masuk kita doa sapat martonggo maita. Tuhan bata Bapa nami nomor habang senegori atas. Ipuji ipasangap hanami goranmu Tuhan. Nadop mengiring-iring hanami. Nadop mamasu-masu hanami. Pan segala aktivitas nami. Bagas minggon. Bagas sadarion, pajupahan nami, pakon hasoman nami, ipartonggonon Tuhan, nadop ipatupuham, bani sada pertonggoan persekutuan nami sektor 2, 4, 6. Tuhan, terima kasih Tuhan, bani pakasomanimu. Terima kasih bani pasu-pasu nailian ham huben nami. Tuhan, terima kasih hormat Tuhan, domai padaskan nami, doding nami, puji-pujian nami hubamu. Domai padaskan nami, tonggo nami. Domai tangar nami, homa hatamu, nebuan hun pandita. Saya merubah matongon hanami Tuhan, marhite parjupahan nami pakon ham bagas boronginon. Berubah menjadi lebih baik. Kami gop pasu-pasu mahanami Tuhan. Tuhan, bagas berginon iparsanami tonggo sapat nami. Perlu Tuhan papasing ham hadirion nami Tuhan. Ase layak nami menrogop ilobe-lobemu padaskon tonggo nami Tuhan. Tuhan, martonggo hanami Tuhan, bani kesehatan ni jemaatmu, aganupan ika pestilitanon. Tuhan bahat do hanami na lagi rawat jalan, lagi pemulihan. Tuhan ondos subamu ma hanami Tuhan, ondos subamu segala kesehatan ni jemaatmu Tuhan. Tanganmu ma namanubu hanami, tanganmu ma namanjama hanami Tuhan. Itongkon hanami secara khusus inang Lesmina Purba pakon inang situa abina Simarmata. Ibagas nahurang sehat do nasida Tuhan. Tuhan hama melawat mereka. Hama pajepahkan mereka, menopangkan tanganmu Tuhan, bani akulan sidia. Ase arohan hamalungon matongon, hubani sidia Tuhan. Tuhan berham hasabaran hubani keluarga, na merawat sidia Tuhan. Gawe ondalan sidia, patuduhkon kolong sidia hubani orang tua. Tuhan, martonggo hanami Tuhan, bani keadaan perekonomian nami secara keseluruhan Tuhan. Talardo ilobe-lobemu Tuhan akibat pandemion, bahat do nama korhon, kurang diarni perekonomian nami keluarga sada persada Tuhan. Tuhan persai dohanami Tuhan mardalan pakon ham. Boydo diar ujung ni haganupanin Tuhan. Persai dohanami tugu ham dohanami haganup. Menuju keberhasilan nami Tuhan. Tuhan nebata itokon hanami keluarga Arisman Turnip namulak Jakarta sidia sonari Tuhan. Tuhan ondos semua hubamu rencana di sidia Tuhan. Rencana nama dear matong rencana sidia
marpasu-pasu ham ubani rencana ni si dia Tuhan. AHP nala siorjan si dia. Tuhan percaya nami Tuhan hamdo makasomani si dia. Bani hagalup rencana na ilasrah si dia Tuhan. Tuhan martonggo doa nami Tuhan mengenai nyombah nami. Nomor sekolah hambani TK dan perguruan tinggi. Tuhan hamba tongon memampukan nyombah nami Tuhan. Ase boy si dia menyerap pelajaran na sekolah si dia. Mengerti ahani ajar honi guru atau dosen si dia Tuhan. Tuhan jadi ham nyombah nami menjadi nyombah pemenang. Nyombah na tangguh dalam kesulitan AHP Tuhan. Sesulit AHP permasalahan hadapi si dia. Boy di si dia melewatiin. Marhite pakasomanianmu Tuhan. Makite pasu-pasumu. Tuhan nyombah nami nabangindayo horja. Pakon na horja. Tuhan hamba tongon mempergugu si dia Tuhan. Ase haganup nyombah nami dapat melaksanakan tanggung jawab na ibere ham hubeni si dia Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab, tidak menghindar dari tanggung jawab. Ase nyombah nami Tuhan boy yandalon ham bani segala rencanamu Tuhan. Tuhan martonggo doa nami Tuhan bani nyombah nami nalaho manaksihon hapor sayaon. Doma hampir setahun sedia Tuhan merelajar meneguhkan iman percaya di sedia Tuhan. Setahun sedia menandai ham, mengusaha mendai ham sebagai dalan hapor sayaon sedia. Jupah masih dia Tuhan laujian untuk penamatan bani perguruan si dia. Tuhan marpasu-pasu ham huban si dia Tuhan. Ase haganup rencana ai boy laksanakan dengan baik. Selanjutnya memasuki malam perenungan dosi dia Tuhan untuk mengisi pembotohan si dia mengenai ham. Terakhir manaksion hapor sayaon. Ijai masih dia manaksion ham sebagai juru selamat di si dia Tuhan. Tuhan bentuk ham nyombah nami Tuhan. Nyombah na menjadi prajuritmu Tuhan. Na tangguh, na kuat kokoh iman ni. Lang goyah ubani godaan-godaan na lain Tuhan. Tuhan Yesus martonggo doa nami Tuhan bani masalah keluarga nami sada persada i jemaatmu Tuhan. Masalah orang tua pakon nyombah. Masalah suami pakon istri. Tuhan yakin doa nami Tuhan hamdo mamasu-masu haganup jemaatmu Tuhan. Bahat do permasalahan-permasalahan yang muncul antar hanami Tuhan. Beda pendapat, beda cara berpikir. Tuhan hamba tongon na meluruskan segala sesuatu anggo terjadi permasalahan di keluarga. Setelar haganup Tuhan, marhite pasu-pasungu. AHP permasalahan ni depakon keluarga-keluarga Tuhan. Markiteon ham langadong lalang selesai. Nangadong nalang boy ituntaskon permasalahan ni. Tuhan bani saat Tuhan asoman nami lagi mengadakan ibadah puasa. Tuhan
pasu ham hanami Tuhan, pasu ham sidia. Asibu sidia Tuhan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sonai homa hanami Tuhan, bui hanami patuduhkon. Kolong na humbamu Tuhan, sonaha hanami berinteraksi ibani masyarakat. Tuhan sipata lang bui dalam kanami Tuhan, kolong na humbamu Tuhan, bani bermasyarakat. Persai dohanami Tuhan, jadian mudo hanami dari saksi-saksimu. Seitan dari halak, seitan dari sidia isi tongon Tuhan nami Tuhan. Tuhan Yesus mertunggu doa nami Tuhan bani pemerintahan nami Tuhan. Tuhan jaloham tonggo di sidia Tuhan pemimpin nami. Tangar ham harapan-harapan di sidia. Tangar ham pangindoan di pemimpin nami presiden pakon kabinet-kabinet ni pakon lembaga-lembaga nelegan. Pasu-pasu ham program pakon rencana si dia Tuhan. Asih orang Malembang bani harosuhmu. Tuhan bahat dope panginduan nami hubamu Tuhan. Tapi ham do membotoh ahana perlu ben nami. Ahana na perlu untuk hanami Tuhan bari parguluan nami. Tuhan Oma tonggo nami, nepariskan nami bas goran nenamu Yesus Kristus hanai martonggo. Amin. Menduring kita bani haleluya nomor 307 bait sada pakon 2 anjah tetap kon hita galanganta nausiol pada skononta holi bani bendahara kuria. Pendusuk kita magalangata hubani lebata martonggo mahita. Amtuan lebata parholongate anja paridup ni urbagal. Puji-pujian apa terima kasih ma isombakon hanabi hubamu. Halani dumma undus hatamu huban nabi. Sepergui hamma hanabi bandalan konin bani guluh nabi siganup ari.
Saya pasu-pasu hapma haganup juak-juakmu. Nagabi perhitianmu pada skon hatamu hubani haganup jolma. Jalo anja pasu-pasu hamba galangan nasinombakon namion. Lahomanup paki horja ikuriamu. Aselam bin rarat hatamu ini. Paingat ham mahumahan nami, pasal tanggung jawab nami, hitung-hitungan ikuriamu. Sunehoma keluarga pakon masyarakat pe ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamba tonggo galangan pakon tonggo namion. Amin riap mahita martonggo mariti tonggo naya jaroni Tuhan Yesus subata. Hamba panabi na inaguri atas, saya napapasing magoran mo. Seroh paharajaon mo. Saya saut maharosun irmu inaguri tungahon sokot inaguri atas. Beri hamba ban nami sadarion haguluhan. Beri hamba ban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap kamba dosa nami songon panasap nami bani dosa niasoman namar dosa dopaka nami. Pulang hanai ubeham perlajuan. Balua hamba na yung bani pangago. Ay hamdo si madahara jaon, pakon hagugukon apa hasangapon sa duka di dukani. Amen. Jalo hitama pasu-pasu bani Tuhan tanay bata. Hidup ni uri Tuhan ta Jesus Kristus, pakon holong nyata di bata Bapa, apa persauran itu ni napasing makasobani hita haganupan. Amen. 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 Salam, Mbak. Salam.